Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Hagakat arteri unaitung arajar arpuar ka khatsau pra college mairang kom shibentawan ken mau kerpang ya ka snam gabasan jong ka jinga lenti ka college nadu pala seng ya ka hausnam arajar khatnyo kala pelong ya ka book fair ka banne laisingi ha ka jinga trelang bat ka rikhasi book agency namau kharshilong uba belti star rani Sngewtynnad nong mairang mission habakran nang ngi kum kongsan ulaong baka Jingmlien ban Pule kot hakini ngi kala duo no bat bon nangi ngi Sngewtynnad ban Pule tang na ka mobile hanre na ka bentagi khana skol ulaong bakani kalong ka pasniu namar ka mobile bon sien kalong kanong penthut ya ka Jingpule hakini ngi nalor kongsan lawan ru ban don lang da kinong penya kari khasi book agency namo kharshilong kinoi kai bat ki khot ka governing body ka khatsau pra college mairang nalor ki khana school. On behalf of the Rikhasi Book Agency and in collaboration with the Khalsa College Mairang, I would like to declare today and cutting this ribbon as a mark that we have for the inaugurate this book fair today. Sini beringkong, baka semua bah hajindap Sansnap dengan mentah ni, bagi sedang bagi take off dengan ni program. Kumpulan reading is very important. Why? Because kapal kelai ni power of imagination. Kairap nampak tak, yang kena ban fokus hantam. Haga, Allah hakindo ki bentar. Kalau more or less like a practice. Habang ia berkat bagi dia take part. Begin your good result. Number one, kadeka studies. They one study they mau pilih si, they mau makan si, pilih alam julap kita challenge ba, they apa concentrate. At least shop kita runtan 10 minutes. But lingba reading. Kaya apa ni? Ka extend ya ka concentration time kapi. Pada hujung ko power of imagination ko bangala batay mo. Everything is a challenge. No. Everything is a challenge. Ni we strive for excellence. PE what kind of motto jaka college tungiru. Katho shy about how to strive for excellence. Tingi kwa babi every day. Always give your best. Namar hakaway upon pinsa sutu ba how limited time we have for education. Limited time. And oh wow, I wish I had taken education more seriously. Always take a challenge, and one day when you set your goals, you'll earn your little piece of heaven. Long kumungap, ubaya si kisentio, jet ikinektar, kaya ikinektar ka mapatam, iron sibon ba kikot, pidi manang banjit ikikot, iron sibon ba, balay ki Chinese, ki Japanese, ki Korean, ki Persian drop. Kaya kalau ka pagkakasal. Bagi Chinese, ki Japanese, ki Korean, ki Q. Batuig migri Europe bro, pipai ki Q. Kita siwan ba ki real master. Kaya pun riu jong hero. Ngakarman magani ke institute. Kahat South Pra College kalau pergi ke Sngewtynnad kakateng bro. Tekan permis pun ki real master dengan ke college. Habang ipai kandidat segi economy. Kan mau Pule yung mapor, kakot kupor, mapor kita media ni, kong ba, haga berebat kayo kakot, ngidon haga kerdan zero, snap ngidon kerdan not, kalau pergi ke basmusi, kayak gitu, dan semua ba kita belum tuai, lesi dengan pura, iklan yo sibon kirial master. Dengan kau sibon pa career master, kita lakukan ni ekis master kita boleh pa ekis subject profile. Habang apa yang sekarang college kita institute, kita internship, hado kan no pergi kita lesim data kita time kita wali kita kita berdua ni.
Istri situ kat kini ke building iyo. Ngasuh mana I mention bro. Kadang tu ikut ke botol kum ni. Top time never last. But top people do. Kadang ke kat ni jom robot dan chauffeur. Top time ke botol ke berjenjar ke mat. Lasi ke longing long set ke mat di ke komputer. Andai ke mau habang ipai but half so real master away. You don't have to try. But boy you play to me. Tengah kerana tapi. Pinong kesat ke bercakap to play pada begitu yau play kan mau video do je kicing start itu pun saja dengan kerban sekarang bah naga ni ke college anam dan so ino ke bekerja kita cenca Henry yang mau sisa ke preview ke baslay ke dengan kicing start kita berlakukan je kita berlakukan pun persuah ke kerban zero Henry ini dia ki hero sisa Bandang ni kita misiun ki top 10, lari ki top 20 tetap, ki first class. Tekan mahu piru pun bisa lah. Pede menang top, pede menang ke top. Dengan penkot dengan kecil ke betul rumah tu syurga ke bawah. Tough time never last, but tough people do. Kini ka penken mau biang yang ai ka pur mengenang dan po college. Ya kama kumnu niat sansnem. Kajingim ko jom piru bentang kadan hapo jom kalinti jom kajingya sansnem ko jom pi namar kani ka sansnem kalong ka snem ka ba kerpang ka snem ka ba don kam ban mo ban ship yepi hakanu ko benta ba bin sapoi pigum ki knaru hawa bidan hapo jom ni snem ko benta sansnem bidan hangni empat dan preng jom pi la perkhat balik sil darab class 12 nganle ban le training nurse no the pilot training nas, poi se kita kam training nas, long boring but ting dan bos buat kelas ni bom dan cik temuru, ndai OVP, apa bidan hapo jongka ni ke kepot, pelit tinggot, bat tresi tom, bat kani ke bentai yang babja banyo yang ke karier ke jongpi hakipur bansuan, namar lada pim tresi tom, pim Jingmlien nak ni ke kam. Pinum la ban poi ban trei hakwi pati kam on na pelada degree na po college kindia na wede ban di book fair awi pi mene awi na po college na por jugi laju puli be tang na kamanta village library di belut ikapor angku masikan ta ban arkanta niyo sibot teng namar ko por yi haban na ban store teng haban fazerok kadang suni ingkong ke zerok nimpala ban mudur kumno kaya nimar tu pun lagi dah kap kikot kesam lah benda komputer habli ada typing machine hal tu pun perkat mana dah pun orang college labatai bayo lesi ngala apa belum unong tray office lain lagi kai ka typing school komputer lah apa nang menta nri blind method pun apa yang nyempal lah benda jadi nomor tak kena nyemlong specialist but hakri ke pur bontai kom kikna ngatir habo pidan bo jong degree course dan kibalik bagi way party activities kila balik lagi computer course kila balik music school kila balik way party activities jika bagi dan apa surrounding to ni sim ni ke kabu apa pilih je kalau nu bentar sim ba kani ke karier ke joma ba onna ngal dep yang ni ndai mengalong tang no puli ndai ngandai lu balong unong ikai nganong sek nganong balak yalam dari barang IT pati ke kam bangan long bakal deru ke kam gabala ban chakri ban aja yang hakiski ki por pon soal namar balada ke ngilong tunta lesi ngila kan kiwei pat benta nak benta mengilakan create employment de kiwei pat ki para sama hagini kisni ki por bonta ne iba ka Jingmlien ban Pule kot kala dono bon na pleng tumi ni sno tang bangin Pule dan mobile ke mobile teng kimi ki pa ji ngimtep ke e bagi khon ki jongi ki Pule kot ne ki Pule mobile ne ki chatting ne ki text message ba ki parlok jongki mau liba saya yang mentah kali kepur mateng ke mobile ke stop adu kata-kata hibat boy ke mobile la Pule ki kot la search nak net ham ko teng buat ke message ke mindset ke jongfi kala concentrate kali ban reply lah itu ke message ke jong parlok kani ke jengmon je perkat jaga bakal leja kani ke kot kali no satai suwe badai nomor kata-kata hakapakum kani kepur dan bok sikadeye bagi yo ya kum kani ke book fair
Ngidon kami kikat namar hakikat. Tapi off ke mobile, baik kikat. Wah anta, lecture ke topik seperti berle compare nak koi ka coach koi pat ka nyo ya ka jiko street lani nyo ya kata ka bentar kaba biang ye nak menta be dei pat kan nu topik seperti bidan. Namar pun sir ngam ong bagani gede gejuk jong jingkala. Kala na dong sedong. Ngam tip mo fi menta ki tho shi sama na ku kena. Dan betul istri sama cuma love letter. Mengi macam love letter part kededan. Macam mana betul istri sama cuma tip. Buat berteks tentang message link pada mobile. Ndai mengakan kali kecuk. Ndai kami siap jom kecingap kamu kalau keluar too fast. Bensua betul istri sama gina reply di CTO RTO. Kamu kecingap kami siap kecing. Menjawab betul istri sama tak. Reply within a minute. Now your reply. Okay, I love you. Document you receive. Rekani kata pat you future. Nak blasted pula. Teng gelam baklabat. Teng mansi ya hak mau si teng buat. Boys can drop out. Jingmlien boys can drop. Rekum buat orang bah jauh besno. Abang keren. Hangiru kadang. Nama ringan lah kau kum sekali jauh besno. Nangni mangas ni ngasai kena ingaya. Setai ceklau. Kalau kau punya. Kita kibisong armor limer. Jangan kalian kecungi kum kesnong. Lajudan bohong yang armor, nggak cuya nanti nanti latih bantiam no, lani I warning no. Hakipor berpadam ke college ke jom pini tu. Bangla juga meskipun kita kena wirasa dorbar hall, ban besar bisong sama ini seklam. Mentah apa harga uniform, bisong setai, okay fine. Ada bisong lai sangat meleleh. Kadang ke off time. Pelik jenggot saya, pincang ni aja orang, yang pelik setai, tengah kejenggot perkat, dan kepuar, ya kaba, kamlong safe, ya syabar juga college campus, harus berkira tentang para campus. Keragoi, berbahan kalau, naiba, baru sekata ngam juyo ke platform, ngam ye nak menjadi kenapa juga college, minta ngali kat juga kamning body, naiba. Dan kena school, kena college, dalami nang ni, with the secret buat aktif lah ni kau ni. Kani kau warning, kau ni kipara sama, ngakai, kau kipara jongali, kau ni kur bersama. Kani kepak manas, kanum day berjaya, hak jengim kamtan mak uniform, kepidan, respect uniform, marbi dia uniform kapan pau, kepidan day kena school. Toh, aku juga college cuma beli, ni sebar bila beli, ni dan cuci pat.